Kinong tray kamamulu cira simen limited haduk mentah kimpakran AA halor cikno keseng kebasya nyo bian ke New Trap National Liberation Council halor kecing tron kani ke kana pemido bilan bat halor kecing terwa congkah ban ai tulap alp sanah jale kong tray kani ke kana kibal kloy bersnok ti nak benta kidauba cong keseng kinong tray ke MCCL kidon laki cong kiseng ya kebala kerteng kum kamamulu cira simen Employees Union. Kani keseng nak kapor kecudawa nak sarkar ban pentrekam no ya skim syang tan. Kinong tray lane ya kebalatip ka voluntary retirement scheme. Norol kecing pene ban ai kinong tray kibadan lupa anda simti dakwe company. Lengba kecing terekam kabasyudan bentalang. Hapadang ke sarkar bat kanu ke company simen. Henry nadu balapan mi ke HNLC ya kecing kena halal kecing tron ke MCCL kamtam kecing kena ban pak kle tang UMLA ke sara ubak Kevin M Meliam bat kecing khot ke HNLC ban ai tulap absan charge benai keseng kinong tray ke MCCL kampat keren AA hadu kene ke klemat ka bamenta empat lak ru bentip ayu kinong tray ke MCCL kadan benong halal kita kecing syak kena UMLA ke sara bat kai kidon benong halong kecing khot ke HNLC ban yasnok tilang nak benta ka dauba cong keseng hakaba ka kloy ban siu man ubenai alpusan hajar tengka kum katulop bat kum ban kan mau ka at kundai trik no pra aracar apply ke HNLC lamba general secretary bat publicity secretary cong keseng uba san ke panong trau uloong ba UMLA ke sara udai ban sim kecing kle bat hersuki mardor halor kecing tron ke MCCL ka HNLC kala berngamru dak baong kumba ke sarkar cungpi kanut bantep ya ke MCCL ngiru ngin pengat kecing kle namar ki kamhi ki cungpi kinong chat kala cung peba kidei ban penstom da kecing yam bat susu ong ru ba ke HNLC kala pembena sendon bak terwa kinong tray ke MCCL ban yasnek tilang bat keseng bat kitu kibadai ban yo ya kecing sya hikai sipai kidei bandai hapo sau pesan senam karta bat lada kibeteng ban atilot na kamata ka dau ba keseng bat kanong rim congka ensai ketulop ka bakhambiang lapen kut ke kerwa